Nakalagtan nga? 5 hours ago na Taiwan. Tara na. Isa pa mo. Alawan kan gagayim kan kakabsat sumangbay man na po dito programa tayo na pauluan Rayaw ni Ilocano iti pangang Rabi apo nga edisyon iti Miyerkules kahit may man apo nga kablawan iti iso amin nga viewers tayo yan kumusta kaya po na imbag nga Rabi na imbag nga bigat na imbag nga malimte amin na po nga wan labas na Kaya agyaman kami mit apo di gente namin dua apo nga paset iti programa tay bigat ken tay malam iti awan umay apo manen nga panikipagdangdangay kada kami ket sapay kumaapo ta kanain lata apo nga da kayo iti See by Me yan ket kastamat kadagiti apo new viewers tayo yan paki-follow da kami latan then like and share mo itinapo kan kasama tapo iti YouTube
Paki-search lang po ti Marvin Agne or Ray Aw ni Ilocano. Then, don't forget to subscribe. Manong Ray? Pakibasam da kita sponsor stan. Sila? Okay. Bago ta mga rugi. Basak pa lang mga sponsor tayo. Madig mo masarsarakan data live tayo. Apay nga eh. Diyan mo dati nga cellphone nga talaga. Nangagpukaw ti comment. Data live tangag damati Madina. Apay nga ta. Diyan mo. Okay. Okay. Digiti po, digiti naayat nga sponsor mi. Sponsor tayo. Iti programa tayo na pauluan. Ray Aw ni Ilocano. Ayan, Ray Aw ni Ilocano. Pamagat pa ang dati programa tayo ka talaga makarayaw si ka. Apay ya. Kung atati ko na ni punadagiti sponsor ta. Makarayaw kayo, karayaw ko na. Kunada. Kaya pagyamanan mi apo ta Ajing Rod ko namin very supportive kayo kada kami. Kahit namnaman nyo apo nga lalo pa apo nga papintasin dati programa yung basta iti dawat mi lang apo kahit adakay lata kumakanayan iti Sibay mi. Yan. Kaya iti programa tayo na pauluan. Ray Aw ni Ilocano. Ayan. Kaya dagiti nga orda po, dagiti naayat nga sponsor. Nga nang sponsor ti programa tayo nga napauluan. Ray Aw ni Ilocano. Ray Aw ni Ilocano. Yes. Kas kumakini Sir Manuel Bacani. Emmanuel Bacani. Yan. Tiyakin ko po iti BGS Sounds and Lights. Kamasara ka na po dyan San Mateo, tumuwi ni Isabela. Ayan. Ken ni Manilin Rosario Tumbaga. Yan, ti admin tayo dayta. Mr. and Mrs. Clarissa Bulan. Ayan. Palataw Light and Sound. Masara ka na po dyan Muñoz West, Rojas, Isabela. Pastamot kini Vivian Nabalo Simon. Ayan. Hello, Ma'am Vivian. From Switzerland. Ayan. Mr. and Mrs. Marvin May Antoribio. From California, USA. Kini Madam Susan Agne. Kastamoten kini Sir Stewart Bautista. Ayan. Iti Saudi Arabia. Ayan. Kan dapat ikayat mo kablawan natin? And kan kasamit po iti Shockwave Sounds and Lights. Kamasara ka na po dito na lalawanan tumuwi ni Isabela. Nga kukuha ken imat-matunan ni Sir Romy Castillo. Ayan. Kan kasamit iti Raun Electronics and Merchandise. Nga kukwamot lang kinimat-matunan ni Mr. Christopher Raun. Ayan. Ay Aquino kanak kumaraun punakutan. Sorry. Sakbay nga ro dapo hintay tultuloy ka dati nga programa tayo. Dadagtiman nga ro digiti greetings nga hintay ibasa. Pangit si ako ko na. Ay, pangit as ako ko na. Pangit si ako ata. Naglambing busis mo, DJ Marvin. God bless ko na. Salamat po. Pinalambing na lang tarabi gamin, madam. Napukapukaw data. Uy, sobra. Sigurado, matitiling ti karupa. Ay, sobra ka. Arwin Martinez Madriaga. Yes. Naimbag nga rabi nga mga idol. Kung na, silip lang po ako. Busy pa shout out po. Badillo family. Sa Batangas at Madriaga family. Nang nangruna ken tatay ko. Kandro Madriaga. Okay, naimbag nga rabi mapo Kandro Madriaga. Yes, yan. Kandro, naimbag nga rabi tayo dita. Nang research Minanti Uno kuna na gyaman ak mga idol and more power po. Thank you, ma'am. Yan. Dagiti apo iso amin nga taga-research Minanti Uno apo, naimbag nga rabi tayo amin nga manlabas na. Nagapumot kini Shirley Adap Romero ni Ante. Oh, ni Auntie Shirley. Ante Mark. Agawid kan. Kuna na. So katamon balong kuna. Mante kan sige man nga raw kan na man ti pagsukat ko cellphone ko. Okay, nagapumot kini Freddy Manzano Ramirez. Yes. Pati CP, lumakayon. Joke lang po. Nako, tiniro na ka. Sir. No umubing data. Mabaling nga umubing no. At ako narigat apo. Nagapumot kini kasinsin ko Edwin Lumagi. Ayan, manipod kanya na. Dati ko na ate ti ko nana. Ana.
Naimbag nga rabi tayo amin mga karayaw lalo kanya minsan ko nga bulataw niya mo ninsan Ay. sa mamut magpaga Why? kumusta kayo nga dito Barangay Rizal Alicia. yan Dikit ay so amin nga taga Barangay Alicia. Apo. kastama ni kasinsin nga Elmer ni kasinsin nga ni Bansyong, kumusta ka kano in San Duin? Dati pa inatayin. Okay, kasama kini yanaga na dati may sakinsing ko. No? Okay, damdaman tayo palagip kung tuging kansan. Alawan. Ako namot ni Madam Dina Dumingsil. Ayan. Welcome back, Karayaw. Kuna natin Ilocano from Switzerland. Dagita kasamang Ray, dagita ano na yun? Dati nga sarana worldwide. Ay, dati nalipatan tayong basa. Aha, kastama mo tapo ng kamkablaawan dagiti grupo ti saranay Wild Bilig. Ay, World Wild Bilig ti lima. Bilig ti pitunton ta sumali kami. Alon. Aha. Baka no sa pulan data mo ti requirements. Nya nga. Hatay baga damit kit. Ay, carried ko dagita ko ng tumit. Thank you. Ni ma'am nga duminsil. Hindi na duminsil. Tess Villano. Villano. Data ni Manang Marites. Ading dito na naman ako nanonood sa inyong sikat na programa nyong Nakarayaw ti Ilocano ken binabati ko mga kasama ko dito sa boarding ko. Dito sa Kuwait sina Miss Lani Libas, Ate Fe na beautiful ken Ate Maganda kunana. Ganda Elisa and Rina Amugis Zamora. Ayan. Pagbati po nang galing po kay Ma'am Tess Villano. Yan. Kini Manang Marites ayan, kumusta? Kaano ka nga tangag bakasyon tatlo makakanta kami dito ti Halik? Apay paborito na mo ti Halik. Ay maka-ages na tanga manang ko. Apo, talaga may. Nakalalaing ti pa nakalalaing ti birbirit na deta kas lalo no kumagkatawon dala ko magini charis pempeng ko baka inabak ng charis pempeng ko deta una yay ala kapag paggesen tanto wan sa totoo lang naudi lang amin ti ko ti one man band kanya da ay full banda dati hindi kahit kung saritain naudi lang iti kas lang ay idadating dagiti ngay one man band ngem no lang datin nga dati one man banen siguro dita baka nga nagsing baka nga DH unan anya in-apply na dita Kuwait baka naging singer dita may isang entertainer ta idi dati pailaan pero talaga kumakanta mo ten nalaing mga kumanta dita nga manang ko ni Manang Marites Villano. Sige sumaro no apong antay basa ti greetings na yes ni Teres Rosette Basig gandang gabi po kunana pa-request po mga sir Mother, you hurt me. But I never hurt you. Sige ma'am, kayang-kaya ni Marvinata. Alawan, padasek. Para Joy Kabuyadaw. Uy! Tunyang. Happy watching, ma'am. Hello, Tunyang. Madam Tunyang. Happy watching. Kaya tamat kaya mga pagyamanan ni Madam Tonyang iti anus ken sakripisyo na nga mga upload iti videos ta iti Facebook ken YouTube ta tanawan ni Madam Tonyang awan tamit siguro tatanga nakasiksikaten so dapat pasikatin tamit ni Madam Tonyang kita hopefully sapay kumata makapag-guest kami iti programa tayo nga Rayaw ni Ilocano kasi kit makita ta kami dagiti viewers tayo tanaw hanga gapuking ka awan kami tata dito nga makikita dagiti pada tayo nga Ilocano. Aman talaga. Sige. Itultuloy tatagibasa ti greetings. Yes. Manipod kini Chris Lone Policarpio King. Welcome back Karayaw. Kuya Ray kanta manjay naglemes ti arak kuya. Apo na yan. Watching from Saudi Arabia. Wow. Namulang ko mga lyrics na. Tada ko lyrics kayak. Shakton. Sige. Kita nagboluntarin. Sige. Kukam ta amin na yun. Anya pa itingar ta amok nga amok nga aramidim dito yun no di agdaldal. Okay. Pangit as ako ko na. Thank you sa pagbati ti Saranay Worldwide. More power. God bless po. Watching from Macau. Manipod mo't kini Mama
may Toribio. Yes, adat ni Mayan. Naimbag nga rabii ko na. Kastamot king ka, madam. Naimbag nga rabiim. Ay Mayan, no Biyernes ag-request kanton tata sigurado nga. Baring makanta danto dagiti kayat munta danto ni admin Manilin kini admin Klang-Klangan. Manipod mo't kini Tess Villano. Grabe ka ading ko. Malapit na ako uwi. Apo. Na naman ko na ading. Huwag mag-alala. Kakanta ako at punta ako sa bahay niyo, kunana. Ay, talaga lang. Thank you, Manang Marites. Ayan. Roda Garma Liesa. Naimbag nga rabii amin apo pagikablaaw kuma. Ajay ka anakak nga ni Edri Hana Iscorel Garma. Ken amin nga nag-graduate. Congratulations, thank you, and more power ko na. Yan, kada kita amin na po nga naggraduar. Congratulations kada kay amin na po. Kahit sapay ko mata, oray, hantay man may, comment may baga nga, hanga na sa ati panagraduar, ati panagmarcha yung, at least, ada nakakitaan nga da kay naka-eskwela kay tinasayaan. Ayan. Kaya di tayo nagpatinggaan na kiti greetings ading. Kaya alam, ang sagot ang may sa kanta para kada kiti. So amin na po ngagboy-boya kada kami. Iti panagtultuloy ako ti programa mi ana pauluan. Programa tayo ana pauluan. Rayaw ni Ilocano. Dati nga dapat ikanta nga tayo dati nga dapat ikanta nga napauluan. Adda akong biyag ko. Di mo ipasaba na sakit nga ikikita. Di naktalikudan punasim day tadwa-dwa agpalawag agman. Ikinapudno na tunggal ka sa ngay mo. Siyak tay di makaitna. Amok ngay ti gustuem adaat sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkuranga tauray laeng surat di kan masubalitan. Di na kaya asawe nga awan ka dito'y nakem kurang alag panawe. Isut pagkunaan adikan ay ayate. Rayaw ni Ilocano. Lagi di ka kuman sinubyana. Diyan kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem kurang akla panawen. No isut pagpunaan ayate dayti me
di ka sinubliana. Diyan kuman at pagpakitan, kajat kaya't ngayon ka masagtan. Diyan kuman at pagpakitan, kajat kaya't ngayon ka masagtan. Okay, tutuloy ang ating programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, kay taapot ipang bungad nga sa miweng, nga nainsagot ni Ading Marvin kada kayo, na Pauluan. Ada akong biyag ko. Ada akong biyag ko. Yes. Okay. Mapantay nga rodo na po greetings. Greetings ni Madam Beatrice Gundran. Hello, Ma'am Beatrice. Yan. Hello, welcome back Ading Marvin and Sir Ray. Yes. Yes. Thank you, Madam. Kasama ni Madam Remy Mauricio. Happy watching, ma'am. Okay, tigreeting sa po, nagapukin ni Madam Tess Villano. Yes. Naglamuyot nga talaga ta boses mo ading makapain love. Siyempre, oh, yeah. Siyempre, malaan na kung ano din manang kong Marites Smith lang. Siyempre. Gina A. Ebonya Yip. Oo, ni Ma'am Gina. Uy. Hello, Maring Remy Mauricio. Kunana. Hello, Ate Rem. Hello, Ma'am Gina. Akin kasamit ni Tita Remy Mauricio. Kumusta, Tita? Iso nga nagprograma kami, tababain ka, dagiti kita. Awan mo, timabuya yung live, na dagit puro reply ko na ni Tita Rem. Iso ako nakit, katong tuwag to, Tita, live kami, ore pang 2 hours lang ko nakmet. Nagapumot ni Madam Mildred Antonio Balisi. Shout out po sa lahat ng taga Biga watching from Abu Dhabi. Pa-request man manong ti tapno di ka maila. Apo. Wenno dalayap manong Marver. Apeta Marver. Marvin siguro ato eh. Baka pagkamalyan da Marvels ko. Sigarilyo at Jenokwan. Happy watching, Ren. Ayan. Pakitake note yung mandagit ay request tayo. Pakitik na tapo. Kani. Ang pukaw nga talaga tikwa dito eh. Okay. Okay, sakay pangururayan tayo po dagiti request. Ulitin mi man po ti kumablaw kadagiti naayat nga timulong iti programa tayo. Emmanuel Bacani. Yan. Manilin Tumbaga. DJ Klang. Palataw Light and Sound. Vivian Abalo Simon from Switzerland. Mr. and Mrs. Marvin May Antoribio From California, USA. Yan. And Susan Agne. Ayan. Dito na yung Hong Kong. Sir Stewart Bautista. Dito na yung Saudi Arabia. Kan kastamot na po di grupo ti Saranay Worldwide Pilig Tilima. Kan kastamot iti Shockwave Sounds and Lights. Masara ka na po iti dalawanan tumawi ni Isabela nga kukwapo ni Mr. Romy Castillo. Ayan. And also Raun Electronic and Merchandise. Okay. Kukwakin matmatunan ni Mr. Christopher Aquino. Naimbag nga rabi iyo kada kayo Sir Marvin ken Sir Ray Yes, naimbag kayat kuman kablaawan jay inutek kunan nga kabsat ko dito Riyadh metlang nga ni Manang Seni. Yan. Seni Wais. Ngagbuybuya iti programa yo Sir. Tatanga Rabii. Ayan. Request man jay balasiw taaw Sir kunana ni. Anang balasiw tao di jay. Greetings nagapo kini Sir Stewart Bautista. Anang balasiw tao di Sir Stewart. Atay balasiw tao ni Tres Marias. Unang balasiw tao nga kinanta. Okay. Tada nga minapo balasiw tao mit lang kanta. Remy Mauricio. Hello Maring Gina kunana ayaban na. Frank June Mailim. Ani City. Apo kunana may. Aji lang? Apo kunana.
Hello. Kaya't kuman kablaawan ni Carlo Palma ken Christopher Palma nga bumangon damot taag karaidda. Kunana. Okay, nagapukin ni Ma'am Vivian Abalos. Good evening, Sir Marvin and Sir Ray. Kunana. Good evening to Madam Vivian. Good evening to Madam Vivian. Ayan. Nagpintas gamti plano ni Madam Vivian anya. Aman. Iarkilaan natin ka natin high ace nga banta paglagwan natin nga panji Pangasinan. Unay yun. Unay nga. Unay lakit din nga panay patpatigyo kadagiti kwan. Ray hour. Ray hour. Kat pagyaman namit, itapay lang Ma'am Vivian kita agyamyaman kami na Ma'am ti Ado. Iti support tayo. Ayan. Iti dating programa. Hello, ading Vivian. Happy watching. Kuna ni Madam Raymi Mauricio. Yun. Kunamod ni Madam Vivian ngayon sungbat. Isi akmanin nga nag-call center kini Byron ko. Po na yan. Byron di naksagsagi din. Tanasakit pailaeng to'y lulunayin. Uray no rakrakamon to'y rarakrakan. Ti barintilyas, ti batikulan, ti silang ko. Okay, nagapol ko ni manipot mo't kiniya Joel Bitantes. Hanga di Santis Bitantes. Na yung bagarabi ikanyayo amin. Kanyam Sir Marvin ken Sir Ray. Request man jay 7 sis. Ay. Orion mi sir kunana. Tuno biyernes son sir ta. Awan da kita bokalista tayo. Kaawid da. Tagsasangit ka na kita anak dan. Jay balasi taaw nga kantam sir iti kayat ko kuna. Di kano kantam nga balasi taaw. Nga po na yan. Alang arot pang isagsaga na aki agbasa kati greetings ta. Kayat ko nga isagot ken manang Seni sir, thank you kuna na. Marina de Jesus Manuel. Kumusta ray? Ante Marina ato. Ay nante. Kumusta ante? Okay lang ante. Matagal na tayong hindi nagkikita. Insan Edwin Lumagi, happy watching. Ano, okay? Nagapumot kini Madam Vivian Abalos. When sir, excited kami aminin nga umay kayo. Ag-service di Pangasinan, oray adu kayo. Kunana. Nakasagana kayo. Oray saglilima kayo kano sa nga pamilya, nga mapan. Basta garkila tayo, may salang nga kotse. Okay, madam. Thank you, madam. Bonbon Blansa. Good evening, sir. Pa-request nga ko na miss kita. Watching from Saudi Arabia. Ako na nila. Annabel Agbayani. Gandang gabi sa inyo dyan, ading at Kuya Ray. Kung na request ko man tayo. Marterak tapusom. Po na yun. Aguray katawan ti kastata pa. Ala, kita dating nga rin na po tayo request ni Sir Stewart nga Sir Waway nga balasi tao nga kinanta natin ng mutibiyang. Aguray. Abay. Mapuko man nagituyin. Ay kasi alang rod. Sige. Manipod mo't kini Ma'am Rayma Langay Valdez Villanueva. Pa-request man idol tayo bukal-bukal kunana. Kini Madam Vivian. Ha kunana. Ijay kanton tok-tok ti kot si sir. Kunana. Nagalas magamti roll mo jay. Nga raw. Po dila mabaling nga jili ko. Diyan te da si Rana jay. Kini Jordan Ramirez Makadangdang. Tayman Victoria manong ti kantain nyo kunana. Apo na yan. Talaga puro piyesa mati Okay, bayan tapo ti pinagtultuloy tayo at ti manin na pong sagutan na kayo ni Ading Marvin iti nasamit manin nga sa maywen. Ngamang parayaw kada kita puspuso ken riknayo. Ayan. Manipod pa ilaan dito programa tayo na pauluan. Parayaw ni Ilocano. Balasiw Taaw. Composed by Charlie Angel. Song by Marvin Agne. Ayat ko
agsingsingpet ka umadayua dita din na di munto kuma baybayan tayanakta dungdung wem ilalaem kas panagayat kuken ka mapanakun palasiw taaw iti unig lima tawin agsubli ak tumanen agan anus ka kumabiyag ko amang uray kaniyak apagbiit laeng akanito mapanakon balasiw taaw iti uneg lima atawin agsubli ak tumanen agan anus ka kumabiyag ko amang uray kaniyak apagbiit laeng akanito dumdum niya gini programa tayo na pauluan Rayaw ni Ilocano. Ayun, madam. Sigurado makantaatan. Request mo. Wendell Soratos, Biyernes Matulin. Naimbang nga rabi iyo, Kuya Marvin and Kuya Ray. Sapay lang kumata makantamot din dahil request ko. Gold Digger, kunana. Nasakit man kumatinakim ko ngam paramin laeng kada kayo ti ipapanaw ko agsasainek ko'y puso nagrigat umadayo agpakadakon ayat ko mapanakon balasiw taaw iti uneg lima atawin agsubli ak tumanen agan anus ka pumabiyag ko amang uray kaniyak apagbiit laeng akanito mapanakon balasiw taaw iti unig lima atawin agsubli ak tumanen agan anus ka pumabiyag ko amang uray kaniyak apagbiit laeng akanito yan dahil tangar dapat ikanta ka na pauluan balasiw taaw manibot pa lang dito programa tayo Rayaw ni Ilocano. Kita din na po dyan, nag-request sa po nga taga-Dominit. Dito yung mga na po nga mga nagdadya balasiw taaw. Pa-shout out pa yan, kadagiti family, matulin dito ya, San Miguel Luna, Isabela. Yan, kadagiti ya po, taga San Miguel Luna, Isabela. Family matulin. Kadagiti family matulin, kang karoon na ni manong June Matulin. Ayan. And family. Kan kasama tin ay ni ko agayam di babag kanya Manong Ray. Sino? Ngan ko nakapicture. Sino? Ni Ma'am Darlene sa nagan na Oh. Lawan la. O dagiti pa ng blaut tatay kwak Okay, ya. Okay. Ulitin ta po nga ibasa dati kini Wendell Soratos Biyernes Matulin. Naimbag nga rabi iyo Kuya Marvin and Kuya Ray kunana sa pela kumata makantayo mutten dayto ya. Request ko nga Gold Digger kunana. Ay sagot na kano kadagiti sinon ay napanan na tayo agiti family matulin iti San Miguel Luna ayan kita kuna ni Madam Vivian Abalos nagsamit lakit din aya agitan nga boses mo Sir Marvin kas lamang nga
Native. Manibalang ko na na. Ano Ko na na. nga manibalang? Adi ngay, dandanin nagluom. Sigamit, ma'am. Dandanin ma-override. Hindi man pamayam ka niya kung manong Ray. Kasi, Agawid kan. awan nagibasa. Alawan. Okay, manipod kini Joy, makapya, taguding. Yan. Hello, Sir Idol, maimbag nga, rabi iyo nga duwa. Thank you. Kasta magking ka, madam. Yes. Dati ba? Dati yan, jibildat. Datan. Sigurado, dinggan natin jibildat. Isaganam jibildat, kwatira. Ano di kantam kini kagawad, Byron? Sige, tingin na. Hindi kantam? Bayro. Sige, Byron din nagsagsagitin. Apo. Tanasakit pailan to'y lulunayen. Uray no rakrake mon to'y rarakrakan. Tibat ti kulang ti silang ko. Apo na yan. Loko ka mga. Mabarsak naktukot ti sinilas. Hello, kagawad. Hello, kagawad. Wey, naimbagmat nga rabi kanyayo amin nga. Sang kapada kablaawan kay amin ti nasyaat nga oras ken kanito tayo amin. Ken naragsak panang tyon iti rayaw ni Ilocano. Yeah. Okay. Thank you, sir. Kunanangam. Yes. Siyempre, request ni Kagawad. Tanabayag na mga request ay. Okay. Manipod magkini Emmanuel Bacani. Naimbag nga rabi, Sir Marvin ken Sir Ray. Kunana, ganti. Rayaw ni Ilocano. Kunana. Kasama king ka, sir. Kasama kayam Sir Emmanuel. Bacani. Kini pa, amunak tuman kini DJ Noel ala. Dumawatak tumampay kadagiti dumapay nga files na. Wine. Kata makurkurso da kami ti pa nagrim-remix na mo lang dedya nga tao. Kuna ni Ma'am Vivian Abalos. Good evening basang. Medellin Naranja. Naranha. J.A. Pa-shout out kunana. Pa-shout out man hermano kunana. Kablaawam man ni darling ko kunana. Sino nga darling na? Naguray ka, napukaw man eh. Nako. Nagsayangin awam man eh. Kuwan hermana. Okay. Napananan. Pasagid ka lang pasagid at cellphone mo danda mag-sponsor ni Ma'am Vivian ti iPhone 6 Plus mo. Nako. Haan ka di Ika nakasanga track. Haan ka di Kulak lang Ma'am Vivian. Manipod mo't kini Mama Teres Rosete Basig. Yeah. Mother, please, thanks po. Kunana mo Mother, you let me. Apo. Kini Ma'am. But I never left you. Kuna. Kini Ma'am Vivian Abalos. Hello lakay ko, Daddy Byron Concepcion. Kuna. Apo naglambing mutten aya. Supay. Manipod mo't kini Yani Pakpako. Ha, ate. Kunana. Ala. Apat na kantsawan mo, di ba isa? Data tayo asawa ni Sir Freddy. So. Dave Freda ko na ngay. Kuna namot ni Sen Wagis. Sinday ta. Wagis. Barbaro nga Barbaro nga viewers. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, sir. Ken agyaman ken ading Stewart Bautista. In short, Waway. Thank you sa pag-join mo sa akin dito sa Rayaw ni Ilocano. Yun. Maraming salamat naman po, ma'am, kung nagustuhan po ninyo itong munting programa namin. Kasi sabay ko mga madam i-follow na kami ti Facebook and then like and share mo din syempre. Kaya iti YouTube account ma'am, pag-search lang iti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano din. Don't forget to subscribe. Ayan. Manipod mo kini David Martinez de la Cruz na imbag nga Rabi iyo Idol Marvin ken Hermano Ray kunana para request man kano jay favorite toy balongko dongwen kanto ay tatay daw ato alata tugtugik dandama wen dongwen ala sakbay nga ay dapay ngi magore ka at dati malagip ko ta ada nagtugtugak diti na partes na tramon dakim man ta kasati kanta na anay ko na nya di ka oras na anay
Pusok. Anay. Kunana. Nasaktan nga pirme. Wide. Po. Okay, manipod mo kina Anabel Agbayani. Hello, Ate Gina, kunana Ibonya Yip. Kunana, ay gayayab ti kadua na si ka. Dati nga naiyaban na daytahan. Uy. Ni Mama Annabel. Dagita kwansa. Dagita saranay worldwide. Bilig tilima. Sudan sa dagita. Uy. Kunana ni Vivian Abalos. Ni Ma'am Vivian. Ay, riniplayan na ni Ma'am Yani Pakpako. Anak Nga na. kunana, napukaw manin. Panamon. Anak pa na ni Ma'am Vivian. Agora ita napukaw. Reply, kunana. Ha, naganas jay kantada nga Byron. Dahil dito team song ni Ma'am Vivian. Jay team song na nga talaga. Kunana mo ni ayan nan atoy. Sir, ayan nan jay request kun sir nga naglemes ti arak damdama. Mabait lang po. Mabait lang nga po. Mabait lang nga po. Tado pa kami niti greetings na basahin tayo. Manipod kini Ma'am Vivian Abalos. Cross bands ni Piso may ka nagbuya ko na gayayab mo eh. Nagreply mo't ni Yani Pakpako, replying to Yani Pakpako ko na. When man ate, haha, mayat garot ko na. Ako na yan. Manipod mo't kini Ma'am Tess Villano. Hello ate Florentina Cariaga. Tanaawis kamot dito'y naragsak nga programa ni Ading Marvin ken Kuya Ray ko na. Ay, nagyaman kami manang test. Di panang awawis mo kadagiti kwak. Kakaduam kita. Han kayo ngagsarding apo nga wagi like and share iti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Kanagyaman tamo ni Madam Florentina Cariaga. Ma'am Florentina, i-like and share kamot. Share nang share para dumami tayo. Can i-subscribe na mo di YouTube. I-type mo lang Ma'am Florentina ba? Ti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Then don't forget to subscribe natin. Kunamon ni Sir Emmanuel Bacani. Yes. When Sir Marvin chat kunto ni DJ Noel ado panigurado baro nga file. Antay Sir Marvin kunana. Agyaman ak sir. Okay. Anabel Agbayani. Dati nga rapok-rapok ti karabukob Ading Marvin kunana. Tama. Ustumam nga dati nga rapok-rapok. Gusto apo. Ori siya. Ore mit lang ni Manong Ray, rapok-rapok mit lang idi nga Eliomar Andres Kablaawak man ti taga Bugalyon, Kawayan City. Happy Fiesta ore awan Fiesta. Maghahanda ko na naman. Tinagalog na. Kain kasamit nga taga Bugalyon eh. Kasamit ang kabkablawak met ni mga kuan ni Manong Joel nga aluot dita na Bugalyon. Kawayan Isabela. Okay. Di Byron Concepcion. Amok aja nga kanta. Idol kan kantaet kanya na ajay. Freddy Manzano Ramirez. Naimbag nga rabi iyo Marvin ken Manong Ray kun ana request ko man jay kanta nga nakagtenga awan sa pa jay kantakte. Nakagteng ka jay. Nakagtenga ko na ajay kanta ti spirit na. Ngay kinumpos ko nga kanta na espiritu niya. Ay, so jay. Ayan na nagpintas daydi. Damdama, ipila tayo apo. Alaw. Kaya sakbay tayo agtultuloy apo ti request medyo may bayag tayo kita masapol nga mangipaay tayo mo ti may isang samiweng para kini Byron Dinagsag sagidan. Dati yung takail ili yung adinggan nga sonata Bildad. Manipot pa lang diti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Bakit dingkat ibay-bayag ti umunag tamagagaranak nga mangkudit kay dati agap kamilet oray no na si Cora na sulit oray angot na medyo nalaes isak mulko oray no nakulpet kumod-kod dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no timot bigbigat nakaungap
Isuday tan bakit tay kun aga bildat. No, iti bildat nagungap. Di ka agbalaw taday tat naimas. No nalitem nagalis ana apgad. Kagangailan takas tatraman ti bildat. No, iti bildat nagungap. Di ka agbalaw daday tat naimas. No nalitem nagalis ana apgad. Kagangailan takas tatraman ti bildat. No kasta na rumabiing bakit tingkat ibay-bayag ti umunid. Tamagagaranak nga mangkudit. Dayta dati akang kamelek. Oray no nasikor nasulit. Oray angot na medyo nalaes. Isakmol ko oray no nakulbet. Kumot-kod dot ti imas na bakit. No itirabi nakadilat. No timot bigbigat nakaungap. Isoday kan bakit tay kun aga bildat. No itirabi nakadilat. No timot bigbigat nakaungap. Isoday kan bakit tay kun aga bildat. Isoday kan bakit tay kun aga bildat. Rayaw ni Ilocano. At apo ti kanta nga bildat. Yes. Nga kinumpos apo to inumo. Tibiyang. Nastunan. Ang mamantuloy na. Ay, namubagbagan. Manipod kini Madam Vivian Tweety Abalos. Paborito ni berong ko, maring ko nana. Una yun, ti palakpak ni Ma'am Gina Ibonyayit. Ako na yun, Ma'am Gina. Uy. Dim ko na nga pati si kakit paborito mo data bildat. Bildat. Baka antono gawit to ata, pero may paalap bildat. Wine. Freda Abalos Napis. Uy, nakaring ni Sir Freda. Awen. Naimbag nga rabi mga idol ko nana. Yes. Kastamot king ka, sir. Reyma, Langay Valdez Villanueva, palpalakpak si ka. Yan ipakpako na ayan, andyan ka na. Adyan ka na pala, lakay mi ko nana. Ngayon pa nga, nakadukay mo. Lakay mi ko nana, mate. Freda Abalos Napis, naudikan, naggap-gapwam aya. Haha, ko nana. Nakaw, delikado. Kasla datap mga dakis. Manipod mo't kinites Villano. Uwan ading ko, iyawis ko nga talaga kadagiti, gagayim ko, ato nga programa yung Rayaw ti Ilocano. Ni Ilocano, madam. Ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Yes. Taisuti, liwliwami dito ibalasiw taaw. Alaway. Giyaman kami, madam. Kata, pakibagamot nga i-like and share da. Kaya na pakisubscribe naman yung YouTube channel ta. Ayan. Tadadya po dagadi past videos mi. Kunamat ni Hermano Joey Martinez de la Cruz. Ayan. Dagitaman original nga kanta plakado nagpintas dinggen ko na. Thank you, Hermano. Tayo so apo iti original ni Bildat ni Manong Ray. Kaya kahit may paapong ipa ay waragawag kada kayo nga dadya tukmam nga pinalkang na ni Manong Ray lagmay kure manahan nga nakarehistro apo iti naganan. Adi pagirehistro na apo ti kantang kasi ti apo kit na ikabil mo tin apo dyan ti Platinum Karaoke. Ayan. Kaya kung naman ni Madam nga Vivian, riniplyan na ni Madam Gina anak Ibonyayit. Yehey! Kunana. Ni Madam nga Vivian. Okay. Aguray ka ta napukaw manin. Elena Antonio. Yes. Wow, nice song. Tatak lang mangeg. TV, Bildat. Dayta nga kanta. Alloy.
Sir Marvin, kunana. I-search po yan ti YouTube ada jayen. Bildat ko na yun lang nga po. Remy Mauricio, para kini ading Bibian day tanga kanta. Ako nana. Ala, riniply na batutan ni Tatang, paborito ni Maring Ginay. Apo, alawan takantaik dandamam. Yan. Kunamot ni Pangit S ako. Hahaha, kunana katawa. Apay. Diyan mo. Manipod mo't kinimili sa abat balaba. Ni, tagarapok sa mo dato. Hello, ading Marvin, Manong Ray, kumusta kayo? Kunana. Yan. Ni Ma'am Melissa dayta. Ay, huwag gaya man. Hello, madam, kumusta ngay? Tay pagtugtuwa ka majero sa tanga natuloy-tuloy. Nya mo rin kas jay matulilat nga agdingag ti programa ta. Yan kasama tin Ma'am Melissa nga sapay ko mata adakala tay ma'am titi na sayat nga kasaad ka na sapay ko mata kanain ka nga agbuya agdingag ti programa tayo na pauluan. Ray aw ni Ilocano. Ken hamuit na liplipatan ti iti ag-follow, like and share dito ti Facebook tayo. Ayan. Ken iti YouTube channel tayo. Tadama iti YouTube channel tayo. Ayan. Ngam no kahit mo ag-sponsor. I'm babayin lat tamot. Ayan. Thank you. Manipod mo kini Elena Antonio. Watching from Bahrain. Kunana. Nagpintas nga kanta. First time ko mangeg mga idol. Kunana. Taman. Naimbag nga rabi iyo karayaawan. Kunana. Thank you, Madam Elena Antonio. From Bahrain. Yan. Yes, from Bahrain. Ruben Galapon. Magandang gabi po mga idol. Buti naman may live kayo ngayong gabi. At dati kami iti-request na kiti bilig saranay worldwide bilig ti lima. Kitam ti kinapigpig sa kanyak ni Tita Remy. Tita Remy anya pila donan? Anya ti Mauricio. Kuna nakit Jack mabuy-buya ti kuha. Mayat gawin. Puro replay kami ti mabuy-buyak. Kuna na. Iso nga bam ti tata kuha ko naknet. Atong tuwag ni Manong Reyno kahit nag-live kami ti Merkules. Ala kinayat na. Hindi ba nga ni Tita Remy tayo nag-request? Oo, kita na. Nagapumot kin ni Joy Makapia Taguding. Pa-shout out man Idol Ray ni mother ko. Nga ni Benita Velasco Makapia. Dita Santa Filomena, San Mariano. Thank you mga idol. Napapasaya ninyo kami. Thank you. Nagyaman kami. Joy Makapia. Ma'am Joy Makapia. Ayan. Kastamat kini Ribing Corpus Ricardo. Good evening mga DJ. Kunana. Good evening to madam. Napukaw man eh. Ala. Maguro ka sa pulunta. Ayan. Dan? Manipod mo't kini Freda Abalos Nipis. Sir Marvin, pa-request man jay. Rest your love. Apo, na yan. Rest your love on me. Ako na da. Pakidedicated. Ken kasinsin ko. Bibian. Apo, ni Madam Bibian pa'y Abalos. Ala, Sir Freda. Babaam ta say atik man para kini Madam ko nga Vivian Abalos. Ken bakit ko? Yan ipakpako. Uy. Ado nga salamat, sir. Okay. Po, ado nga salamat ka no. God bless. Manipod mo't kiniyani pakpako mga sir idol. Yes. Request nakman mo't para ken lakay ko. Ano da dyan? Anusak. Anusam ka no ating. Ano da dyan? Numabalin hehe ko na. Anusak. Anya nga ta dita kanta ya. Ba ma'am ta mamiyani ta i-search mo yung tuwang pa dita. Kanta. Tabarbaring may memorize me. Manipod mo't kini Madam Dina Duminsil. Ma'am. Hello everyone. Happy watching from Switzerland. Yan. Hello Ma'am Dina. Naimbag nga bigat. Manipod mo't kini Melissa Abat Balaba. Yes. Yan. Hi weng ading ko. Hi weng ading ko. Manong ko, pasensya kayo. Ngayon lang naka-concentrate. Alam nyo naman nga kalkalpas ko operation ko. Ay. Who's this? Ma'am Melissa, apay na opera. Alam kita, agpalaing ka. Kita nain mo ita. Manipod mo't kini MJ Maragon. Pa-request man jay lovers mon Idol Marvin. Wow. Nako, gisurat kayo. Ni manipod kini MJ Maragon. Pwede. Manipod mo't kini Ma'am Bibian Abalos. Hi, Insan Freda Abalos, Napis. Thank you, Insan. Kunana. Manipod kini Melissa Abat Balaba. Thanks, tikablao yung ading kukuya. Kunana. Okay, ma'am.
Kaya na kastamit nga kabkablao, nagpapakablao dito, pasmasingit dito na ruwar. Kahit naman kano nga kablawan ni, kahit naman nga kablawan dito sa magalad ni Mr. Nestor Agne, Jonathan Agne, ni Mr. Edward Sagun, alias Duarding. Apo, the Piggery Boy. Imas Piggery. Kaya nakabkablawan naman kani, bakit na? Kuna na amom titimsong nagit saan ka man, naroroon sinta. Kuna na, ni Manang Bell. Opo, Maribel Sagun. Siyempre Sagun ta, mga roadmate, asawa na niya. Ay, pahar down. Hanggang Sagun na yun. Ni Mrs. Maribel Pahardo dito na Saudi Arabia. Tamamimiss na ka na ni Manong Duardingen. Tumawag ka kano tag sago-sagon. Tiiliw na king ka. Awanin? Awan. Okay. Nagpukaw, nagiti ka, kuwakon ni, awanin. May sa dato yan. Sige. Basta ayaw mo kumantak to, ti batutan ni tatang request ni, asin ni Ma'am Gina. Manipot kini Corpus Janet. Good evening, Mr. Marvin and Mr. Ray. Yes. Konana. Good evening, mga kasaranay. Happy watching from Malaysia. Konana. Yun. Awanin. Awanin. Pa eh. Ay, sige. Ate Nors. Hello, maning kada kayo ading Marvin, Manong Ray, kunana na imbag nga, rabi iyo amin. Ayan, kasamit kanya Mati Nora. Ayan. Kata, damanain. Damanain. Kuman ka damanain. Ala. Corpus Janet, replying to Gina Ibonyayip. Good evening, Director Gina A. Ibonyayip, kunana. Kastamot nga riniplyan daman ni Gina Ibonyayip. Good evening to Director Gina Ibonyayip. Okay. At tingnan dapat ikanta ka na pauluan. Batutan ni tatang nga kay kayat ni Ma'am Gina Yip. Yan. Niya po direktora. Ayan. Apo direktres. Ala. Manipot pa itid programa tayo na pauluan. Ray Au Ni Ilocano. Ading tainta agay ayam ay ayamen tatay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga igaman lumapet petam di ganto malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin abalaan taadda abot na nupis item adda ipuksit na uray la maulaw ti matamaan na batuta ni tatang tawid na kinluluhuan ket magusgustuhan nga ay ayamin ni nanang nuwi ti rabi nga agrondada tatang at itug batuta na isut usarendan. Tuloy-tuloy lang pati programa tayo dito yung lang nalukmig na bakit programa tayo na pauluan. Irigat na Ray Au Ni Ilocano. Batuta na iranta nga isagot kuntuken ka isunto di ay ayam ka intun malpas ti kalaysa. Agpaisaw. Happy watching, Press MJ Agustin. Request na kanuman jay tapno di ka maila. MJ Agustin, shot kuyang. Sige, sumaruno ako. Umay kan ading tainta agay ayam ay ayamen tatay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga igaman lumapet petam di muntun malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na kabalin abalaan taadda abot na
nupis item at da ipugsik na uray la maulaw ti matamaan na batuta ni tatang tawid na kinluluhuan ket magusgustuhan nga ay ayamen ni nanang nuwi ti rabii nga agrundada tatang at itug batuta na isut usarendan tuymet batutak nalukmeg ana baket ket tirigat na ti tamaan na lungteg batuta ana iranta nga isagot kun token ka isunto ti ay ayam ta intun malpas ti kalaysa isunto ti ay ayam ta intun malpas ti kalaysa Rayaw ni Ilocano. Dahita po tay batuta ni tatang request ni Madam Gina Yip. Yan, Di ba Gina isa po Yip. kadagiti directress iti 5 nga bilag. Ay. sarana ni worldwide. Ayan. Bilag ti 5. Okay, mapantay mo na po dagiti greetings. Shot ko yang kunana ni MJ Nitsula. Po naging. Agustin ate Nitsula binaliktad na. Request man jay tapno di ka maila. Wow. Manipod mo't kin ni Teres Rosete Basig. Aon mo't tay maderain kunana. Maderain. Mother kano. Mother. You let me. Gusto ba? Mali. Man. Alakay datay isong dapat si Morno apo nga income ipatayab. Datay mother, you left me. Padasin mi apo nga kantayin na dama. Manipod mo't kin ni Ate Nors. Manong Ray ading Marvin tay ugoy ti duyan man. Apo. Ugoy ng duyan. Yun. Baka kahit mo iti maturugin atin horse. Wen. Alawen. Manipod mo't kini Marivic Arellano, kasinsin. Kumusta? Kunana, naimbag nga rabi iyo. Dito Pinas, Manong Ray, kunana. Sinusubaybayak, Eta programa nyo na Rayaw ni Ilocano. Thank kunana. you. Makapaikat bannog tay request ko. Itay, ituloy nyo man sagot ko kinlakay ko. Thanks. Anyaji ka de. Message mo ulit, Maribec. Manipod mo't kini Marlon Tumaning. Ay, Sir Marlon, good evening. Naimbag nga rabiyo ading Marvin kan Kuya Ray kunana. Request nakmantay. Waiting for your love kunana. Agyaman nak ading kunana. Okay, sir. Manipod mo't kini Fatria Fatima. Dumaliang wi. Dumalyang wi. Hi, ading ko Marvin. Ayan. Naaalala ko tuloy ang tatay ko. Yung laging nagpapasound siya ng mga Ilocano song. God bless sa show nyo, kunana. Thank you, Tita Fatima. Manipod mo't kini Madam Susan. Tayo sponsor ta datang akwa na kagitlaw no unay. Ay, Jasmine na late, kunana. Sakto lang. Good evening, kunana. It's better to late than never. Ang dami English mo kaya. Da. Apay ko na, masika lang ta muna, Gornong. Oh my God. Narigat sa adya. Narigat aja. Sige. Joy Makapya, Taguding. Naglaing ka nga talaga nga kumanta Idol Marvin ko Thank you po. Thank you. Aganta ka mamita ni Bagat naling ka. Ampay kat unay tatanga nalingatan. Marivic Arellano, request kumantay long distance. Long distance gamdi request na. Long distance nga ayat. Kayang-kaya nating Marvin. Kayak data ibabain na. Teres Rosete Basig. Agyaman nakti ado ading Marvin. God bless kunana. Manipod mo't kini MJ Maragon. Parikwes man jay bukal-bukal Idol Marvin. Alawen pres, ang problema. MJ Maragon, hanga MJ Ay, wag gayam po. Bari. Hanggang nga presidente gayam ni Mr. MJ Maragon gayam. Nakikto. Okay, anya tinawa sumarno naka kwata? Mother Santo Guldiger. Mother Santo Guldiger. I-try mi apo ang kantain para kada kayo. Ngam dik ma-sure G lyrics no iso. Uy. Dati nga dapat na pauluan, kanta ka na pauluan na po, Mother. Ayan.
Manipod pa dito programa tayo na paulwan Rayaw. ni Ilocano. Mother, you left me, but I never left you. I needed you. You didn't need me. So Rayaw ni I Ilocano. just gotta tell you, goodbye, goodbye. Father, you left me, but we left you. Di kami kabisado. I needed you. You didn't need me. So I just gonna tell you, goodbye, goodbye. Children, don't you know what I have done? I didn't want, but I tried to run. So I just gotta tell you, goodbye, goodbye. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Daddy, come home. Manipod pa dito programa tayo na paulwan Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil taapo di kanta nga. Mother. Okay, nagado na ragsakan si ka. Apay. Hindi kinantam. Una, Kung na tabi pa na ni Susan ka, apay di alaan ni Uncle Nestor nga guest ko. Haanan. Imbagak mait nga. Mm. Ibaga mga kwa, haanan tabakan dumawat manin ko na. Okay, manipot kini Remy Mauricio. Wow, nice song. Kunana. Thank you po. Sen Wagis. Hello, sir, both of you. Kunana. Yes. Good evening. Greet ko po nga po si Ate Conchita. Kunana. Ganitnit Abelya. From London. Nga madamamot agbuybuya iti programa yo, sir. Request song Bulan iti Marso. Thank you. Apo, Kunana. digiti Apo sa aming nga taga London. Happy watching kada kayo, Apo. At sapay nga mata, please like and share mit in dating nga programa. Yes. Programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kinahan nyo mit Apo nga liblipatan iti ag-subscribe Apo yan ti YouTube channel mi. Just type Rayaw ni Ilocano. Then,
don't forget din to subscribe na. Manipod mo't kini Maribik Arellano. Wow, makapalagipid di sumalsala akpay laeng ko na yan, madam. Hehe, nice boys, galing mo Idol Marvin ko na. Thank you po. Pero may palakpak mo't ni pangit es ako. Pangit si ako. Ate Nors, haha. Kuna na. Manjak pa'y makaturog mga idol pa shout out man amin kakabagyak di tatagaran ken family Duminsil ti Bentar Ilocos Norte kunana. Yan dagiti iso amin na po nga taga-tagaran na naimbaga pa nagsaad na kay kada kay amin dita ken di taga Batak. Ano yan? Apo, thank you akasinsen kunana ni Maribik. Hindi kasinsen ko. Maribik Arellano, sige tuloy nyo lang programa nyo. Someday makapag-sponsor ako. Wow, thank you. Kwan na, itatan. Mamilit ka pa, Rabiin. Wag na someday, tatan. Ay, someday. Wag mo nang ipagpa-someday yan, ma'am. Para tapno iti kasikit adado pa iti maikwami dito yung programa. Manipod kini Simon Francis Asuncion Angulwan. Idol Marvin pa-request man kunana. Tay exchange of heart. Thank you kunana. Apo na yan. One-sided love kana. Manipod mo kini Marlon Tumaning. Ading request na man tay leader of the band. By Dan Fogerberg. Basta ison. Nagriga mo basahan dati. Salamat, kunana. Awan ti leader of the band, sir. Adi lang waiting for your love ti mabalin kung i-play kanya mita. Manipod kini Susan, haha, kunana. Mabalin ko yare, basta ikanta na kin isala na, haha, kunana. Apo. Mabalin ka kano, may kanta, basta ikan nakakanuman, basta sumalagan kumanta ka kano. Apo, kasla ibudots na. Well, anya tikat na TikTok wino taktak. Kamao. Manipod mo kini Madam Tess Villano. Manipod mo kini Madam Villano. Request ko man tay tarong ti parbangon kunana. Nako. Happy watching Tonyang. Ayan. Ni Madam Tonyang iso na po ti gararamid ka ti YouTube channel mi ken iso na po ti agid edit ka dagiti video mi sakbay nga sumrek apo iti kasta ti anaatan YouTube yan. Okay, sino pa sa Marsarno? Ni Delia Galapon. Hi mga idol, gandang gabi. Ang pupogi naman po ninyo ngayong gabi. Watching Agono Rizal. Kaya nangasawon sa tela nagwapo gam no rabi Maribik Arellano, gangani surprise kunana. Okay, iti pa nagtultuloy po ti programa tayo. Napanan natin, organista tayo. Ading. Okay, sagbay tayo po tultuloy iti programa na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Atay kano request da. Nga lovers moon. Ganda te kano request naman nga raise your love. Kita mo na tinapasama kita di kanio. Dahil ti charger kanio. Ay, ano ko yun na? Again. At ano yun? Hindi katatakalog na niyo. Takalog na. Okay. Dagto yan na po tayo request yo. Nga sino dyan nag-request na tayo ti Gold Digger? Hindi ka mo nalipat ako. Gold Digger, pakikikwa man jay kwa tayo. Ni Mr. Matulis. Sir Matulis. San Miguel Luna Isabela. Yan, aywang gaya. Si Kam. Okay.
Ready ka, Ako repeat. Ala kita kadagiti iso amin na pong agbuybuya na yung bag nga rabii na yung bag nga bigat ken na yung bag nga aldaw tayo amin na pong awan labas sa. Ken kasamit nga kabkablawak digiti family bulusan dita na Kuling West Kabatuan Isabela. Kagaro na ni Uncle Rene Boy ken ni Auntie Rotesa. Ken kasamit ken ni Madam Tunyang. Kumusta ka dita ading? Madi kaslag sa side de ka. Agpadakkel tibituka. Agpatakkel tibituka ka no data. Adan. Okay, tiro. Dati ka na po sunatan na pauluan na Gold Digger. Para kini Mr. Matulin dito na San Miguel, Luna, Isabela. Ayan apa niya kwenan. Passport di sa atin lepas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho jay Amerika, aduntot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, tapdon may tag ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akan tidak tinakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawayan ka kumanyang siyak matantay tinalikodam. Basta awak mang tao galim, tatamat din sa balim. Digiting patawid ko, isupayan tayong nagidulin. Rayaw, ni Ilocano, Emily Laris, sangalang, salamat po Manong Ray. Passport di sa atin lepas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho jay Amerika, aduntot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, tapno may tag ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akan tidak tinakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay kan sa rungkaran. Asawayan ka kumangem, siyak matantay tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tadameten sa balim. Dagiting patawid ko, isupayan tayo nagidulin. Aray. Ay, sayang day di balay, lote kot sising-sing aritos kwentas kedrino. Day di ba kaya sapatos bikini bra cutex kenay bro. Uwen biyak ko. Day di makeup lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalon, t-shirt, duster, sotana, bestida ken medyas ngented ko. Day di paglutuan, pagrikado, ken katulong at wapulo. Wen biyak ko. Sayang day di television, Betamax refrigerator, washing machine, electric fan, air condition ken radyo. Day di pay kaldero, banga, kaserola, paryok ken aklo. At dapay kutsara, tinidor, aprilata imo ko, buneng pag-asa timba ken tay palanggana biyak ko. Nakakaskasang timpa imo biyak ko. Di mo man lapin ang panunot. Di mo man lapin ang panunot to'y sakripisyo. Inikan kamet iti husto. Talaga kung kumpleto. Wen biyak ko. Tadapay katre. Ikamen. Pinggan pagtugawan lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, telpen. Pagsurat mo. Mauma ako na mangibagapat iti tumapay ngented ko. Ngem rebeng na lang tapos no mga talaga nga sikak at maningi kulbo. Di mo man lamalagi nga pati day di sabon, shampoo, pagkabot ti kilikili, pagingat, pagsipilyo toothbrush, tapno lang may kata tartar tagiban mo. Talaga sika kat gold digger ka. Di ka pa'y lagguli pagpag. Insukat na kitinta, kinamanaw, kinurag, inampas. Di ka pa'y lagbalin nga bulprag. Di ka pa'y labalin nga paltat. Okay.
Ay! Kasano jilas na? Di ka may lagbalik nga paltat. Okay. Alawan la. Ha? Napananan. Kaya nga, di mo mabasa dagit. Di maglukat yung cellphone ko. Nako. Yan ka na kasama tapong kablawak mo dagiti kwa, dagiti gaya bakag dingdingagdam, dagiti empleyado apo dito na Bombo Radio Kawain City, Isabela. Ayan. Kang ronaan niya kablawak dito ni Mama Mariel Gomez, diti station manager da po, ken kastamot nga kablawak man padatay ag programa ti alauna ti Aldaw. Datay idol ko lang una nga ni Bombo Maya, Jacob. Apo, kaya dingdingig to. Idi ko ati jay, di masapan ak pagririing, dingdingig iso natin alas 4:45 iti parbangolen. Kaya kasama dagiti aminin nga yung staff da dita. Kangron kiti apo technicians da ni Bombo Dante, ni Bombo Wilmar, ken ni Bombo Bernard Howe. Kaya kasama ken ni Bombo Freddy Yagi Andres iti announcer po iti programa nga Bombo Gitara. Ayan. Kaya kay amin hindi ta po nga wan labas na. Naimbag nga panagsaad na kanya yung amin di ta po. Yan. Okay. Mabantayo na po dagiti greetings. Nagkapuman kini yan ni Pakpako. Matayak ti kakakatawa ditoy kunana. Apay. Jak mo. Kunamot ni Maribik Arellano. Wow, galing mo talaga Manong Ray. Awan kupas na talaga ata boses mo kunana. Thank you ading. Kasano magkupas kay Levi's? Levi's, wey. Dari ka tagkupas. Freda Abalos Navis. Wow, congrats na kunana. Nakita kita garodin dito'y idol. Inton reunion tayo kunana. Ay, kasya. Wen. Walaway. Reunion tayo kunana in San Bibian Abalos. Gan kasar ni ading ko Vance Navis. Talagang kasar pa'y gayam. Baka lang da kanto ni Ninong. Pangit si ako. Ha kunana pero may katawa na si ka. Tapos kunada to'y reply da gamin. Yan. Nay lakay kunana. Isalanak to anton kasar kunana niya ni Pakpako. Ay dapat ikantain tanto di I was dancing with my darling kunana. Ay Tennessee To the Walls. Tennessee Walls kunana. Manipot kiniya ni Pakpako replying to Freda Abalos Napis. Ate awan bagoong mi gumatangak to kunana. Ti Bagoong ka no. apay nga tayo payawid na kada tayo. Uon siguro. Aha. Okay. Sa bagay na yung mas si Bagong Tapanggasinan. Sige. Ay, wait. Kung nanamot ni Tess Villano, Kuya Ray, ang galing mo, sabi ni Ate Elisa Chabacano. Taore na lang insala ka. Kunana. Apo na yan. Thank you. Oo. Thank you ko na mo. Thank you. Nagtangke na. Ay, thank you. Akas di. Kunamot ni Maribik Arellano at balin nga sponsor ta. Kunana permireray aw namot si ka. Sponsor ti programa ko na. Well. Kunana mo ni Leomar Andres. Yes. Request nakman. Kunana manong jay Ilocano wonderful tonight ken kablaawak ni Uncle Me. Ben Cadiz, Nagilian Sur Ilagan kunana. Nagilian Sur Ilagan. Isabela ken Romero family. Apo. Bagay kakabagyam daytan. Kakabagyak dito. Wonderful tonight nga Ilocano ading awang ka. Adda kano kantaan na. Kantaik taon. Manipod kini Maribik Arellano, makaparayaw kayo talaga kunana. Siyempre, isang organ na panagana na po ti rayaw tanog. Mangrayaw. Kunana mo't ni Hermano Martinez de la Cruz, Joey Martinez de la Cruz. Hermano patalastas pa lang, Dora instrumental dungdungwen kanto kunana. Ay, walong ko. Haan kantaan na kano. Kantaan kano ni ading Marvin dayta. Simon Francis Asuncion Anguluan. Pa-shout out adidol Marvin Anguluan. Gan Asuncion family nga taga Mabantad. Thank you kunana. Yan kadagiti apo iso amin nga Anguluan family dito na Mabantad. Kasi dati kagawad pa yung Anguluan dito kahit Mabantad kawayan Isabela. Ken kang ron namin tindigiti Asuncion family kaya kini apo Kapitan
Francisco Asuncion Senior. Ken kasama tin kini kagawad Gogoy Asuncion. Tay nalaing nga kumanta ti count on you data. Yan. Papaborito na ti count on you kin 1 in a million you. Soon to be kapitan ulit. Dati sumarunong election. Yan. Hanggang kampanya. Haan na yung bagak lang. Maribik Arellano, tay request kon ngay manong long distance nga ayat kunana. Ibagang manta. Awan na po ti long distance na ayat mita awan dagiti Baliwam latan na baliwam lata di request mo na ding. Manipod kini Ma'am Bibian Abalos. Makikantam man ata nga Tennessee Walls kunana. Apo na yan. Maragsa kanakman. Napananan. Bay kantam man data nga Tennessee Walls kunana. Iso nga isagasagana maading takantaom to kano. Alawan lang. Api kasta ka nga cellphone aya. Ala, pagbigyak man your request da nga dungdungwen. Para kini sino nag-request ita dungdungwen? Joey Martinez Ayan, de la para Cruz. kini Hermanom nga Joey Martinez de la Cruz. Yeah. Dahil tingar dapo ti kanta nga dungdungwen kanto manipud pa lang diti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Dungdungwen kanto unay una indayunan kanto iti sinaman tuluden kanto na lumamay pagamuanen inkanton may libay anay usok anay na sa na utut launay ikden kaniyak kapanaranay kakakaasiak ama idasay apaman nga inkantun makaturo yarpaw kunto tarupam daytoy paniyo tapno di nakan kagatin tila muket maimas muntut maturo anay usok anay Hoy. na sa na ut launay ikdem kaniyak tapan naranay takakaasiak ama idasay. Okay, manipod pa iti programa tayo na pauluan na. Rayaw ni Ilocano. Apay. Apay puro ka anay. Yan, ibalsera tapo. Bagitikat na huwag ka sumala. Di na kano pa yun masangon tikuan. Tawagan nila kainan. Apaman nga inkantun makari dagusan kanto asap puyuten taknilili kas may sa nga ubingket na namem samit ni esen anay pusok anay na sa na utot launay ikdem kaniyak kapanaranay takakaasiak ama idasay anay pusok anay na sa na utot launay ikdem kaniyak kapanaranay takakaasiak ama idasay. Yung version anay pusok anay na apkes na ut apsutem dem kaniyak kapanaranay takakaasiak ama idasay takakaasiak ama idasay
Kita po di kanta nga anay-anay. Apay, nagungot ka. Puro ka mga anay. Sila ka lang mula tayo makudkudot ka na makarkaramutan. Kasano kinasakit nga road. Ay. Yung mada version na ajay. Anya? Anay, pusok, anay, naut-ut, naapges, apsutem ko na. Makaringgortan. Okay. Manipot mo. Hanggang kami nga anay. Kita na po ko man ng Greetings po. greetings nga taduman na po sabay at datagibagbagat nga ko tayo. Anak ko na. Anak ano masango nga tumawag kinila kay nanta iti dalata kano live tante pagtawagan dan. Ala kayo. Kitaan dan. Nanyaman tinagan na tataji. MJ Maragon, Idol Marvin, J request ko, Lovers Moon, kunana. Jenna, Ibonya Yip. Okay. Anak ko na ni Ma'am Sumalatan Maring B25 Babalos. Guyudam ni Hindi. lakay mo, kunana. Apo. Kunaman ni Maribika. Laglagi pa mawan nagbasulak man nga rod. Ti request ko, mga idol, kunana. Nako. Nya mo datan. Puro kukwak. Awon la kukwamon. Awan. Kuna ni Sir Stewart Bautista. Sir Marvin, Sir Ray, Jay Manang Kungani, Sini, Wais, Ket, kayat nan sameti, may nga ag-sponsor, hehe, tanagmayat kano nga agbuyaken, agdingag iti programa yo. Sir, request nan sa kano Jay, Bulan Timarso. Ah. Kung kasano nga tadeta, Sir Stewart, kita ipapractice kung tupay kini Manong Rita, nga mideta kay kit sa baling nga lingwahe. Ay sa baling nga dialect ko na kumahangaling lang lingwahe. Sa baling nga igurot sa dayta. So, i-search mo tuman Manong Ray. Sige, ta-practice. Ta-practice to. Tito, to na, bulan, di marso. Kuha na jay. Ay, so ata. Kaya majay, bagbagay pa Sige, kanya. no problem. Tente nakagwapo la unay nga boses mo. Thank you. Boses nga nabalitukan. Apay tatamlam mo? Manipot ko ni Jerome Visitation. Ayan. Ayan. Visitasyon ko na. Sige, Inglesin mo Iso na tano. iso. Hani, ma-Ingles mo. Agkaroba mo. Agkaroba. Hello mga idol, request ko nga eh. Nga heaven knows, tatay pa'y please ko. At agamin, di yung Awan niya kinatatatay. rodkas, jay ko apo. Maawatan niyo ko, ma. Napananagi, Jay. Okay. Sumar no request sa atin? Wayan taman yung dati request ni Sir Marlon na tumaneng. Dati ko na nga agurayak, iti ayat mo. Press your love. Madi agurayak. Waiting. Ay, waiting for your love. Jak amo na sinti ururayan na. Ay. May bagay ka dagiti dadya abroad. Yan. Kaya na isagot ko madati nga kanta kini Ma'am Vivian. Kinisagot ko mamut kinibakot ko. Kaya na kastamot kini Manang awan ita ni Manang Joyce nga Jimenez. Kakayan. Kakayan. Awan dita? Awampay. Alaw. Isagot ko kanya tunad da. Yung gapot awan hang kumit isagsagot. Sayang. Sayang ti programa. Wala, science na ko. Saya. Saan kung kunami lang di apo. Para lata ka na kaya amin na po nga dumdumngag ka nagbuybuya dito programa yung nga napauluan. Rayaw. Ni ilo ka no. Ayan. Sorrow and my pain, I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you come back to me, but the tears be falling down my face when you're not around. But now you're gone, gone away. It's wait for you each and every day, but now you're gone, gone away. All I do is
it's wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I wonder where you are. Are you with another guy? Are you showing in the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my days. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Rayaw ni Ilocano. Many sleepless nights I've waited by the phone. I wonder where you are tonight. If you want along, if I have another chance, never let you go. My heart is broken in two, and it's all because of you. But now you're gone, gone away. All I do is wait for you each and every day. But now you're gone, gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I wonder where you are. Are you with another guy? How you showing in the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my days. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Rayaw Ni Ilocano. I'm waiting for your love. I wonder where you are. Are you with another guy? How you showing in the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my days. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Rayaw ni Ilocano. Waiting for your love. Hindi dyan nga sulatan ng pauluan. Waiting for your love. Dito'y pailang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Mapantayo man na po dagiti greetings tayo. Yes. Manipod kini Hermano Joey Martinez de la Cruz. Iso natin ginagaramit ti logo tayo. Yan, thank you so much, Yan. Sir Joey de la Cruz. Hermano Ray, kung na pagkikablaawan man dagita kasinsing ko nga kasirsirik na laeng Don Martinez Manuel kan Samuel Martinez Jr. Welcome to Rayaw ni Ilocano. Yan. Welcome Sir Don kan Sir Samuel. Enjoy. Enjoy watching Okay, the Rayaw program. Kung naman ni Ma'am Bibian Avalos. Wow, thank you Sir Marvin. Kung na manipod pa kini Marlon Tumaning. Yan. Thanks ading tanapatgam tayo request ko. God bless you more. Kung na Siguro sir na imasturog mo atan. sigurado. Kung na naman ni Policarpio. Ayan. Kursunadak manday tanga kantam Sir Marvin. Waiting Ala. for your love. Kung Apo na yan. Mabalin mo to kay download ma'am dahil tayo ni YouTube. And, I'm sure nga iayos to ni dahil ni Madam Tonyang. Yan.
Kaya nahamon to lipatan tayo subscribe yan to YouTube channel min nga Rayaw ni Ilocano. Okay, manipod mo kini pangit as ako, kunana. Pa-request nak mamait ka apo, kunana, mga idol. Mapanta J7Cs, thank you so much, mga idol, kunana. Awan na po admin klang kini admin namin manilini so nga hantay nga kwa maka-play ti kasi apo. Okay. Tanagrigat met nga sa totoo lang dati files meeting nga kasjay nga po nga dati apo ta live dati programa tayo. Iso nga masapol met apo nga kailangan live met lang apo di agtugtog. Nagrigat met na i-play tayo nga kasla audio lang tadi kasla talag dingdig to kaniti radyo. Manipod mo kini happy watching Rob Tumbawa Jr. Tumbaga. Tumbaga nga Rod. Tumbawa ko na muna. Tumbawa ba? Wen. Yan. Dahil tama ni Ruben Tumbaga. Hello Ruben, kumusta? Kunana. Kailan ka kaya mag-guest dito sa ating programang Rayaw? Kunana. Napanannan. Nawanin na po ka. Nakman nga wag-awagan ti Lolo. Yun ako na. Hello, Idol Marvin. Kunana kin Lolo Ray. Kunana. Alagasik ka. Kahit awanin, napukaw. Gusto lang. Hanggang request ay. Apay ya. Huwagan nak Lolo. Wan. Kaguram? Kagura. Kuya ko nam. Wan. Basam na kwa. Ibasa. Alam mo yutik pa ang ibasa. Apo na yan. Manipot mo kinimilan Guillermo. Ilocano, mga boss. Thanks, kunana. Yes. Anang Ilocano, madam? Di kayat mo. Nagapumot kini Sir Stewart Bautista. Sir, pag-rate kuman ni Anthony Kalate. Ken Junior Magbal. Kastamot family Baruyad. Ken Castillo dita Manila nga Agbuy-buya. Iti programa yung Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dagiti iso amin na po agbuy-buya dito na yung Manila. Na happy watching ka na kaya. Anthony Kalate. Baka kabagyan natin kalata. Wen siguro. Kalate kan kalata. Nagdagkat ka. Manipod mo kini Remy Mauricio. Yes. Hello Sir Marvin. Diyan nga request kon. Kunana. You needed me. Ala kayo madikam mo di jay ma'am. Uyore ka dagiti makam mo. Dagiti babae ma'am. Dagiti babae tayo. Ay babae tayo. Dagiti babae apo nga admin tayo ti programa Rayaw ni Ilocano. Naka-subscribe na kon mga idol ko na ni Policarpio. Maraming salamat. Thank you sa marami. Manipod mo kini Joey Martinez de la Cruz, yes. hermano. John Magday Martinez. Oh. Manipod mo kini Eugene Eugenio. Naimbag nga rabi, hermano, napintas ta programa yo Rayaw ni Ilocano, request ko man tay bildat ni Reventor Lagmay. Nalpasin na po. Nalpasin, hermano. Naudi ka lagamin nga naglukat. Yes. Science. Hanga English? Ay. Mervin Respicio, Calixto. Shout out amin. Apo nga Ilocano dito'y Brunei. Thank you. Yan, kadagiti iso amin na po nga Ilocano dito na Brunei. Na imbaga po nga panagbuybuyayo kada kami. Yan. Maribik Arellano, pakibati ko nga pala ng happy birthday ang pinsan ko, Manong Reni Merlina Bulusan. Ay, ag-birthday gayam ni Merlina. Happy birthday, Merlina. Nyanda mo may kami. Ayan na. Ni apew mutay, nagpukaw man eh. Depende no nakalukat ti ara ki Jayen. Nakajam mo. Ala. Okay, manipod pa kini Jun Magday Martinez. Watching from Saudi Arabia, pakikablaawan man. Kuya ni Martinez family ita. Burgos Isabela, salamat, God bless us all. Okay, na yung pangarabiyo ka no, Martinez family. Ita Burgos Isabela. Manipod mo't kini Melissa Abat Balaba. Madigayang mabalin long distance nga ayat ading ko. Hehe. Jay kantam nga Jack ilala. Jack Maila.
Jak maila, di ka Di ka maila. Alawan manang milisa. Sa title na, nalipata ko na ading ko. Hehehe, ko na. Nakakatkatawa. Nakakatkatawa kayo nga duwa ko na. Thank you. Thank you, madam. Marvin Respicio Calixto. Maulaw nak Mildred man apo. Mga Apay kahit maulaw Mildred request. Kaskola ni loko ti bagbagi kon kapsat nagtinantak pa di ko ha. O maulaw ka. Gamin ka siya ti original na dadya di Balkat nga naaramid apo nga Mildred. No kinantak dadya kasla proud ka binaliwan dadya kantak. Wen, alawad niya la. Gano kayat mo kantag di Balkat? Okay, manipod mo't kini Joel Bitantes. Yes. Mga bats, 2K na 2000 year 2000 siguro ito eh. Ng Lasalet of Santiago, subscribe naman dyan ko na. Watching from Santiago City. Ayan, nagayayab sika. Dagiti apo taga Santiago City na imbag nga panagsaad na kada kay amin dito apo. Manipod mo kini John Magday Martinez. Watching from Riyadh, Saudi ko na nagayam. Arabia ko na. Hindi na pananan. Pakikablaawak man ti Martinez family Taburgos Isabela, thank you. Sabali. Ay, sabali. Sabali nga naganta tayo dyan. Yun Magday Martinez. Okay. Eugene Eugenio. Tay Balkat Garod Hermano. No di final pass. Kasangsangput ko gapo trabaho. Sige. Alas sumaro na dito po Balkat. Wendell Suratos Biyernes Matulin. Kuya Ray agyaman akti panangkantam jay gold digger naglaing ka manong Ray. Kahit natsambaan niya po. Puro tsamba lang ha. Natsambaan niyo ngayon bagang na laing suna ko na. Siguro ka nag-exit. Ala, okay. Tintangan pa nagpatuloy kan tangan DJ Ilocano itin wonderful tonight. Ay sige. Dito pala yung programa ng Pauluana. Rayaw ni Ilocano. Hansa mga wonderful tonight. Makamu ka dita. Ay so? Isumay ko nang sabali. Iso? Sa paasarda nang ipadas ti arwate nagkolorete inurnos na't buok na sinalutsod na. Dito pa lang programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Tinsumbat ko na idungdumat pintas mo. Rayaw ni Ilocano. Inawis ti barkada ket nagturong da di papananda apagraragsakan ngimdimdeng ti oras di napupuutan at dagayam dakas ang mapasama agda nagak idi makitak di lugar anaranya jak pagarupen anairaman tay dayag nga ipatpatay ko daksang gasat
siyak itantay malmalday. Di patpatek ko kat napukaw ko. Aduda na iraman. Kapula ti trahedya. Bida ni namnaman. May saa pasama. Anak kauraman. Di may sa pagbibiskwan. Anak kauraman. Iti may sa pagbibiskwan. Yan, manipot pa yapo dito programa tayo. Rayaw ni Ilocano. Okay, dahil tagaya nga po tayo Ilocano ti wonderful tonight. Dahil po ti Ilocano na. Okay, mapantayo man na po ti greetings. Yes. Manipot kini Madam Vivian Abalos. Yes. Ikumpusan nakman mo ti kantaag nga Ilocano Sir Ray ken Sir Marvin. Adya maibagay ti boses ko kunana. Alawan la. Sige man madam, tano si kantuman ti mangi record ya. Kastamot kini kumari Maria Lucena si Roma. Pare kan Marvin na imbang rabiyo kunana. Kastamot kin ka kumari. Mackenzie Abat Ischoko. Good evening mga Lodi, kunana watching from Malaysia. Kastamot kin ni Marlon Tumaning. Yes. Yak pa'y makaturog ading kumarbin. Nagmayat nga agdingdingag programa yo. Makapaliliwa, makaparayaw. Thank you, sir. Bang-arik na. Apo na yan. Thank you, Sir Marlon. Kuna mo ni Madam Ibonyayip. Wow! Wow! Kuna na. Ow! Talaga yung pukaw na si ka. Pirme. Ruben Galapon. Pa-request po yung parparbok. Yan. Kantaom ka no ni Ading Marvin. God bless. Kuna na. Thank you. Angel Bert. Yahoo! Kuna na. Marken Sinabat Ischoko. Hello, Ferry Ragukos, Bakani. Ricky Basubas Reyes. Naimbang grabe mga sir, pa-request na kuman jay, waiting for your love. What's from Korea, thanks. Nalpasin na po. Nalpasin na po, dati waiting for your love. Iti oras tayo, na alas 9:26. Nasapa pa apo. Tintay, medyo ado pa. Tintay pa nagkakadwa. At dapat po na batbati nga 24 minutos. Nga pa Kasakbayan. nagkakadwaya tayo. Kasakbayan tilas 10. Kasakbayan talas 10. Okay. Bayat apo tintay pa nagpatpatuloy at timan na po ti may isang asamiweng isagot kada tayo ni Ading Marvin. Ayan, wayan taman manong rey. Tayo request na tayo ni Ma'am Vivian. Ayan. Padasik na tayo tayo di ay nurey hantaon ay memorize. I-try ko lang. Anya ka dajay? I was dancing. Ko na. Ay, Tennessee Walls. Tennessee Walls ko naman. Ay, Tennessee Walls. Why? Kung ano Tennessee Walls. Alang arot Ma'am Vivian, iguyod mo ni mga kagawad Byron ta ingken sumala. Ti Tennessee Walls. Kahit kasama tin kita padrinos kada padrinos na tan kahit gumala kayo. Sabita nyo tinakadado. Tayong bagla nga pagpuunan da. Pagpuunan da. Igatang dati lampins. Alang ro, dati nga ro din iti Tennessee Waltz nga para kay ni Ma'am Vivian. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced her with my loved ones, and while they were dancing, my friends stole my sweetheart from me. I remember the night in the Tennessee Waltz
just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were dancing, the beauty for Tennessee walls. Rayaw ni Ilocano. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when I know friend I happened to see. I introduced her to my loved ones, and while they were dancing, my friends stole my sweetheart from me. I remember the night in the Tennessee waltz when I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beauty for Tennessee waltz. Ayan, ay taapo tayo kanta nga Tennessee Waltz. Kung Yeah. ano Tennessee Waltz ko naman eh. Kung ano Tennessee Waltz. Alawan la. Comment sa po. Nagiging magbasa ka. Kag loko-loko mo ni. Agro-kuro ko manin. Ijayak sa pa nagbasa. Sikaman. Ni, nagbayak ti kuha na loading na. Agro-kuro ko. Oh, datan. La. Diyan mo no, kagura tayo babata ti bulyong na ta sumabsabay. Yan. Oh, anin. Ni, api ya. Oh. Umpay. Okay. Pasensya kayo na po, nagka-gloko-loko man lang dati ko. Agro-kuro ko. Guro-kuro man lang natin pagibasaak. Oh, Ate Nors, kuna na. Paunayin nga boses sa ating Marvin, naglalamuyutin, kuna na. Una yan. Kas lagulutinus nga rin na mayama. Kunamot ni Susan, dahil tati, go signal ko jay, kasaran no, burnitanain. Loko kayo sa... Up muna. Ismin, kalunas po, kalusa, Flores, pintas ko na, pintas, board mo ading, keyboard siguro. Keyboard. Ilyomar Andres, manong kablaawak man amin nga taga Coca-Cola kawayan, no adda pa'y agdingdingeg, kanyada, ken, dahito si Siwit. Request na ka no. Ay, kada iso amin na po nga taga Coca-Cola, kawayan Isabela na yung baga po nga panagdangdangig kayo. Ayan, Rubilin Madriaga Herbacio. Nagmay tagbuya dito yung programa yo ading Marvin ken Hermano. Thank you. Kablaawak man agitoy kaabay ko nga agbuy-buya ti programa yo. Ni insan ko Freddy Madriaga ken ti kabsat ko Talia Madriaga, pa-request ulit Hermano kuna na. Ikaw ang dahilan nga kantaem Hermano. Apo nagmaya. Yes. Sige Hermana. Sila mapilpilitan Sige, hermana. Insan Bibian, kunana, nagmayate nga tanti bumalsay, kunana, ni Di may meti gumana. Preda Abalos. Okay, bayat apo tinte pa nagpatpatuloy, at timan na apo ti may isang request.
request nga ikaw ang dahilan. Bye. Ay, siyak, mate. Ay, kung kumaasan. Tatay pa nga kumanantan. Yan, ulay. Kung ano si kamanay. Talaga si ka. Amom te pa Ibrahim ti biyag mo. Wala ka ta sa pulog, di ikaw ang dahilan. Alawan la. Ikaw ang dahilan. By Jerry Angga. By Jerry Anggi. Angga. Ay, Angga. Sige. Dan. At ay request mo, Hermana. Dagtuyan. Nagpigsa nga talaga ni Hermana man niya. Nagpigisa. Sika nga. Siya lang nakapoy kanya. Kajay lang. Alang ro din. Manibod pa lang iti programa taga na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Dagitay ako. Agkakasartat tanga pampanawan. Ayan. Para kada kayo dito. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay makaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Rayaw ni Ilocano. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di namang lalao, pagkat ikaw ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan. Para kasi kita nag-request, ikaw ang dahilan. Dito ay pailang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal.
tay kanta nga, pinamagatan na, ikaw ang dahilan. Ayan. Apo na yan. Yan parang haranam di tao. Tamlangan mo? Alang araw. Apo, ti pinagtultuloy tayo, Apo. Gibasa tayo man ng greetings. Yes. Ti pinagluko-luko ti Facebook akas to. Napo, Diyos ko. Ayan. Mapanak ko madibangir ka. Bangir nga linya. Aha. Dato yan, Apo. Manipod kiniya. Hermano Joey Martinez de la Cruz. Yes. Idol Marvin. Kung kaboses mo dyan, nagkanta ti Hello Love. Pa-request man nga kantaam na mabalin. Sabay kas dyan mo tayo. Gwapo tayo. Ama, talaga, kabuboses na talaga. Manipod mat kin ni Martes Flores. Wow, ang galing Manong Ray. Kunana, thank you. Manipod mat kin ni Corpus Janet. Pa-request nakman tayo. Sonata of Love Sonata of Love. Kunana. Sonata of Love dajay? Awan sa... Mr. Ray no adda ko na. Agyaman nakti adu ko na. Adda ba jawan? Awan. Kasi ag-request ka lang sa bali na po Janet. Awan ka no pa i-search min to pa apo. Di Sonata of Love. Yan. Manipod mat ni Mervin Respicio Calixto. Kablaawak man apo ni Elmer May, Maribica Jane, ken Ryan kawork ko dito Brunei. Apo, more power mga sir, God bless. Jomar Padera. Pakablaaw man, Kuya Ray, dito Rosario Cavite, request ko man tay Baby Blue, Ilocano, tugtugan ni Pare Marvin. Baby Blue? Adawan. Jomar Padera. Sige. Biro kita okay ka na. Biro kita na. Padaanan nyo apo. Ti oras na yun. At dapat 20 minutos apo nga pinagkakadwa tayo. Kasakbayan ti alas 10. Dito mo lang apo programa tayo napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Kaya tingnan na naman tayo sumaro ng request. Request ka na parang napamagatan. Iti Lover's Moon. Lover's Moon. Ayan. Rayaw ni Ilocano. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulders, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's not there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me and dancing ring a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight, and she's waiting. I know she's waiting, and I know she waits for me under the lover's moon. Manipot pa yapo dito programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Lover's Moon. ayos. Anya Ilocano na ata. Ayan, DJ Bulan. There's a lover's moon tonight, shining down on half of these words. So many souls
lights. But for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting, and I know she waits for me under the lover's moon, under the lover's moon. Ayan. Di na dapat ikanta ka na pauluan, lover's moon. Hindi pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Lover's moon. Okay, manipot kini Marlon Tumaning. Request nakman pa ading Marvin kunana. Holding things Together. yan. Thank you. Holding things together. Manipot mo kini Joyce Kakayan. Naimbag nga rabi ading kan manong ko. Yan, hello Kastamot manang king Joyce. ka ading. Alam mo nang Joyce, naimbag Yan. nga pa nagbibuyam. Kasla nagsapakan sa itang dimteng. Naladaw. Ay, naladaw. Manipot kini Anthony Calate. Pagritman Stewart Bautista. Nga agbuy-buya idol kin agitoy kakadwak nga ni Junior Mabual. Kini Jordan Castillo. Kini Sak Pogi request ko idol si Siwit. Apo. Badi ka mo niya. Pere agregado. Olbad. Agregado. Tunak. 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 Good evening mga idols. Pa-shout out man. Watching from Lawag City. Wow, dagiti amin na po nga Tagalawag, Ilocos Norte. Ayan. Naimbag nga pa nagbuy-buy. Apo, naimbag nga pa nagsaad na kada kayo. Nang Kamusta nangrona kayo, kini Peri agregado Tunak. Yan. Manipod mo kini Marites Flores. Pwede po yung laglagi pa awan iti nagkurangak. Nga, kaya. Thanks po. God bless po sa inyo palagi. Thank you. Manipod mo kini Corpus Janes. Ay, Janes? Janet. 1st of May, garudman Mr. Ray. Nadda. Po. And I once more. Agyaman aklatta. Thank you, ma'am. Tudududududud ko na dyan. Okay, iti sa Marnong Ordman na po. Ayan. Silang. Dapat tapanin. Nawan na doble. Atoy. Okay. Nauray mo lang. Joyce Kakayan. Gapok gamin work ading iso nga. Kunana. Nalata. Naudi ako. Opo na yan. Kasarod multami kini manang Joyce Kakayan. Sagutan ka man iti. Sagutan na ka man iti may isang Ilocano song. Ayan. Nga para king kakin para may isagsagot mo tin iti BF mo. Ayan. May met na BFF. Boyfriend forever. Ayan. Dati ka iti sagot may kanya manang Joy. 9:47. Ay, wendi ka at dandana, jatong manglipa, pudno nga umadayua, ngem sublian ka indas, dawat ko urayen na, o salda tuibya, tapno ituloy tanto biyak ko, ni ayan, ay inak nga ruden biyak ko sa baliat isu, tanasam it nga gek mo when umanayan abalon ko, ay when di ka dandana, jak tumang lipa, pudno nga umadayo ngem karig sublianan ka
puso. Kanasamik nga agek mo, when umanayen abalon ko, ay when di ka agdandana, jak tumang lipan, pudno nga umadayo at ngem karik sublyanan ka inas. Ayan, dahil dati kanta ka na pauluan dyan mo. Ngay sagot ta kini Manang Joyce kakayan. Ayan. Hindi pa nakaladaw na kin iti BFF na mo. Well, syempre. Okay. Mapanta ka ro din na iti greetings. Yes. Glenn Dalakar, gahe sa Gabaw. Good PM po sa lahat ng nanonood. Nang Nangruna, kadagiti taga San Antonio, Kawayan City. From Hong Kong. Wala na. Manipod mo kini Joyce S. Kakayan. Wow, I love it. Ading ko. Wala na. Ayun. Thank you so much, ate. Manipod mo kini Policarpio. Awan mo't ka nung tayo request. Napay niya di request mo ya. Naglemes ti arak. Joyce Kakayan. Thank you very much. Kunana. Very agregado tunak. Thank you mga idols. Stay safe. God bless you always. Kunana. Okay. Okay. Dati ka na din po di request ni... Ay, di ka maila. Dati ka na po di request ni Mr. Policarpio. Kaya ni Suro Nomete na idikit mo na po di ka maila. Ayan. Tanay, medyo lumakain ti oras sa yon. Mapanin ko na kumati oras sa yon. Ti oras na yun. Ayan. Siyam a minuto pa kasakbayan ni ti alas 10. Okay. Dati ka na din po di request yung naglemesken. Tap nung di ka maila. Manipod pa dito programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Naulpit adawel isipang bay kaniya. Tasikatay nagaw na niya dayo dito'y den na nabayaga panawin nga nagiptura dalinduken sa isinagaba bayat kaawan mo awan pateg day tuibya binubuskot oras sa naglemes iti arat barbaring punag asikatay malipatak ngem no naglabese sikamanentay awagan nakas ang biyag ko ti inted mo akalak ama ta gusto empayen ang uray no pagkatayan di mon pinanunot imbubus ko nga ayat di nagsidnak di tapuso intanem ng akas linipan tapon di ka maila. Alright. Tatay nag-request ako, di ka maila. Nagtuyan ako. Pinagsinilpunan. Dito pa lang programa may napauluan. Try out. Ni Ilocano. Ada dito'y ada ka
dita. Adayunay nagbaetan ta. Jakamon nugasanukan, nusungit-ngit malagip na katan. Nubutod mo tay siksikan, buy-buyaem kad letrato ta adwa. Di mo kadila mariknan, day di barat ayat kuken ka. Tapnun si katay di unay maila, alain sursurat ko ket in kaagbasa. Ngeno di mapne tarik nam, agdayal ka katumawag ka. Urayek tatawag mo biyak ko, tapnun may panday ta pili mo. Bay ang nga iyek kaskuti, I love you. Sikalat malaglagip ko. Tarayaw ni Ilocano. Dapat 5 minuto sa po sa kasanguanan ti alas 10. Linlen Laitan, Pakablao nga po, watching from Lebanon. Yan, kaligiti po taga Lebanon. Hello! Urayek tatawag mo biyak ko, tapnun may panday ta pili mo. Bay ang naiyep kaskuti, I love you. Sikalat malaglagip ko, sikalat malaglagip ko. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga. Di ka, ay tapno, di ka maila. Ayan, nga kinanta ni Ading Marvin. Nga isago na katagitay nag-request. Yes. Kasta kayo mo na po nga Agboy-boya. madamang agboy-boya kada kamita. Iti programa na pauluan. Ayan, Rayaw Ni ni Ilocano. Manipod kini Joyce Kakayan. Sige ading kan manong ko. Kata sumulit nakto manento no next live nyo. Okay. Bagayo lang kanyak no. Kailangan nyo load. Taloadan kayo dito sponsorak. Sponsorak ko na. Hampay siguro itama na Joyce ta. Ado pa lang. Ading ko kan manang ko na. Ado pa lang ti kwata ita. Ti load tayo. Tadi masayang lang di load no kwa. Yan. Kuna ni Madam Bibian niya pamagat na ay taadi ang kantaser ko na. Tapno di ka maila. Tapno di ka maila ata Madam. Kaya't nasa unji maila, mailiw. Kas lang ay tapno hangkang may kawa kanya na tikawan na ti abay mo. Kas lang kasi Ma'am Vivian. Jay Lakar. Ho, kuna na. Makapailiw nagmayat tano di ka maila. Kuna na. Kas na bang arang nga nagdigos? Oy. Yan ipakpako. Yes. Di ka maila. Sagot. Freda Abalos Napis, I miss you. I will so nagayam di nag-request at Alaw, ni Ma'am Yani. Kastamat marabutag ko na ng nyog kalamuyot ay taboses mo Sir Marvin ko na ni Ma'am Bibian. Thank you, Ma'am Vivian. I love you. Bubutag. Nya kita marabutag ay. Lenlen Laitan Lial, salamat kuya, makaparayaw kayo ngay ko na. Thank you. Yan. Manipod kini Freda Bolos, sir. Apo na yun, ko na. Apay, sir. Nga mayatin na itang sunata Sir Marvin, ko na. Opo, Sir Freda.
Manipod mo't kini Maricela Buan Ramirez. Pa-request po ng kahit anong Tagalog song ko na. Uy. Okay. Okay lang po sana kung makakahabol pa po tayo ng oras kasi 1 minuto na lang po. Ala, dadya nga dapat ipang close me apo nga Sonata. Agure ka. Len laitan lial. Walang kupas mga boss ko na ding pa-request ng rib po. Rib ko. Ano po yun? Hindi namin po alam yun. Nga rib po ako. Balasiw taaw. Ay, balasiw tao. Pa-request nga rin po kung nanagayang. Muti ko na rib mo gamin. Okay, pa-request nga rin po kung ni Ma'am Len Laitan Lial. Okay. Okay, maudi nga Sonata po nga sagot mi kada kayo. Kas mamakadami po nga bilang. Aha, dito pa ilang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Padaanan yung tuwan na napon to maminsan. To no Miyerkules po. Miyerkules? Biyernes. Biyernes, gaya. Biyernes din ka pinagparang manin kada kayo. Ti oras, ti alas 9 nga ginggana, alas 11. Ay, alas 12. Nga masunutan to apo dahil iti alas 2, ginggana alas 4. Yeah. Iti pa ilang programa nga napaulwan. Rayaw ni Ilocano. Dahil tinggal ka na po ng Maricel di request mo nga kahit anong Tagalog song. Sa tuwina, pangarap ko'y kasama ka. Paligid ay dagaling sumasaya. Pag aking nakikita, ngiti mong kay ganda, langit ang nadarama. Loves kita, alam mo ba? Mawalay pa sa isip ko. Loves kita, alam mo ba? Sana'y mahal mo rin ako, sinta. Sa tuwinang makausap ka, alam mo bang hangad ko na? Halik mo'y aking yakap na. Pag aking nakikita, ngiti mong kay ganda, langit ang nadarama. Loves kita, alam mo ba? Ang pangalan mo ay di na mawalay pa sa isip ko. Alam mo ba? Sana'y mahal mo rin ako, sinta. Sa bawat sandaling makapiling kita, ayaw ko nang tumigil pa. Giliw ko. Loves kita, alam mo ba? Ang pangalan mo ay di na mawalay pa sa isip ko. Loves kita, alam mo ba? Sana'y mahal mo rin ako, sinta. Sana'y mahal mo rin ako, sinta. Sana ay loves mo rin ako, sinta. Alakit ito nga dinapot ni pamakadang bilang may itang arabi. Ayan. Kita ang swami na po nga nagbuya. Yaman kami iti kay panang tatarabay. Tarabay, panang tarawid-wid. Iti Sonata. Rayaw ni Ilocano. Pasensya po.
Kita sapay lang kasakbayan nagpakita naman ng Ray. Basahin naman pa dagiti sponsors ta. Ayan, dagiti na Sponsors tayo, iti Ray Aw ni Ilocano. dagiti na ayat apo nga timulong katay iti nga programa tayo. Kas kini Manuel Bacani. Itakid ko apo iti BGS Sounds and Lights. Masaraka na po iti San Mateo. Tumuwi ni Isabela. Manilin Tumbaga. DJ Klang. Yan, Palataw Light and Sounds. Masaraka na po di San Muñoz West. Rojas Isabela. Vivian Abalos Simon. From Switzerland. Yes. Mr. Marvin and Mrs. May Antoribio. From California, USA. Yan. Kini Mrs. Susan, kini Ma'am Susan Agne. Dito na Hong Kong with love. Ayan. Kasama din kini Sir Stewart Bautista. Dito na Saudi Arabia. Ken kastamet ni Shockwave Sounds and Lights. Kamasaraka na po dito ay lalawanan. Tumawi ni Isabela nga kukuha kini matunan ni Mr. Romy Castillo. Ken kastamet iti Raun Electronics and Merchandise. Kukuha kini matunan ni Mr. Christopher Aquino. Kasama tayo mga income kablaawan ti grupo da Madam Bibian. Yan, iti Saranay Worldwide. Bilog Tilima. Ket kasana po, kata naimbag nga oras tayo. Naimbag nga bigat, naimbag nga rabi, tayo amin nga sa nga pada. Ket sapay kumata, tarabay na tayo kang kanay ni Apo Diyos. Tinumutibiyang siya ka po ni Ray Lagmay. Kan siya met Apo iti, tinumutibiyang Marvin, agday mga ibat-bati kada kayo iti, naimbag. Nga rabi itay amin nga awan labas na. Bye-bye! Bye-bye! Good night!